Biludu gandu na pakina rajo orang kabalai buetan na alarang piaman. Misa jolong adu dua menyambah satu gawa beribu ampunan nandek kato jolong dimulai gewa jegewai dia bikan tuan naik. Talak sawala naranjati badara jatu asilaronyo kailian apa sabalai nan bareta besan buat timbo mula keranda kita bari kerajo terapi evakuasi dian suwe sajo cuma nimpai keuntungan sampai Tuhan bukan gunjanya. Pengalayan pe malasasi pengajalan sebuah bangan bagai macam malalang gue jadi ibu gue malah kali yobang are kangen banganan kadang demi dodo bangarut rali ini rali yori dodo ranan kadang demi dodo bangarut. Kanan ruang layang dan dinapan rali rali balai kanan ruang layang dan dinapan. Kapakanana raja gua pulang barang ke puketigo masa buatanyo makenangkan ruang salamu kita letak basuh labatanyo ikan di buat lain leba kape dari kumangu lain mengejar
kumangulay. Manarami ng sadang ala kukwelo pulang barangke lepat tangari yang pirbagele le kukwelin mo Nadarus wabana paratian manangi papedi kumangola mambungku manana tirai batamu jo ikan lo indayo batamu jurikan dawin ajun bakajang kabaulan nasiya yamanuduani kaabakasiya nakandua yamanuduani kanan ruang layang dan binatang kapakanana raja gugua pulang barang ke puketigo masa buatanyo makenangkan buang salamu kita letak basuh labatanyo ikan di buat lain leba apa pede kumangu
Leva apa pele de kumangolai. Samaran piang manarami nang sadang ada pukul 2 pulang barangke lepas tangari yang pia bagele ada pukul 5 Tadarus wabana ada perhatian manangi pape di kumangu alam membungku mana anak tirai batamu jo ikan lo indah ayo batamu jo ikan lo indah ayo
Jika berkasihan akan berkayaman tuani